Niki niye mpamvu bavandi. Niye mpamvu bavandi. Niye twebwe tuzatwubake tukubika intebe ngo umugabo yivye ifaranga ninshi ngo nibamureberaho yicara hano imbere aho boshize babusoka hano ngo bahudumiye ngo ni mubise ngo abagabo ngo bakuru ukoganugira ngo atanga ifaranga. Paulo we yagaza bashira inyuma akavuga ngo ba Timoteyo nibigire hino ngo azayibuka kwizera kuba arimo kutaryarya ngo kwahereye muri nyirakuru ngo kukamanukana nyina ngo niko kubabamo ngo azabakumbura agakumbura n'amarira yabo. Ariko tuzabona Yesu. Mani fashe musimo tsotaramire uminembwe ba. Mani dufashe tsotaramire uminembwe. Amaze tuwenka bagenda sagopa. Aravuga ngo nza ngukumbura ngo ngakumbura n'amarira yawe. Ngo nza nkumbura n'amarira yawe. Yewe Timote ngo ari umwana w'imyaka 17 ucyambara kabutura yaratarambara ipantaro. Ngo musigiri paruwase y'abagufugu n'abanebwe irimo Diane na Rutebe y'ibigirwa mana y'Isodoma y'amapesa n'abazimu y'ubusambanyi y'isatuma n'igegere. Ngo aramwandikira aramubwira ngo uje ufatikanya nanje kwihanganira imibabaro ngo nkuko bikwiriye umusirikare wa Kristo ngo nta wakwandikwa kuba umusirikare ngo namarishire mu by'ubugingo bwa none ngo abakinejeje uwo mwandikiye kuba umusirikare. Naho twebwe bo abaporo ngo bazasezera 12 ko bagiye kurangiza ngo muharuri bazageze 12 kera maze kugeza kangahe 3 ko aracyasigaye 9 Tukuzi wana yes turangiza kera kabaye kane. Sauli ngo bamusize amavuta byagenze biti. Mana ngo yari yarebye uwo yo kwimika ngo isanga ari Sauli. Indogobe zirazimira ziwabo isa mutuma kuzishaka ngo amara iminsi yaraziruse. Ariko ngo akamenya ko ari umugabo witwa bamenya ugira ikiyo witwa Samuel uzawerekwa ngo abwira uwo bari bajanye ati tuje kubazana Samuel twumve ko ari cyo yatubwira. Naho kumba Imana kirashaka ngo ahagere aje kwimikwa ngo aragenda ngo agezeyo Bwana sifiwe. Ngo Samuel aramubwira ngo igira hino kubwira ico Uwiteka yamwiye ngo afatika inyita cinka ngo bakora ibirori barakirya ngo arangije ngo aramubwira ngo igira hino ngo amusukaho icupa ry'amavuta aravuga ngo Uwiteka akwimikishije amavuta ngo nico gituma kugize umwana ngo ubwoko bwe bwa Bisirayeli ngo genda nawe uzabutware ngo aragenda. Arambwira ariko ukiva uragenda wikoze hariya urenguke nufaturiye musozi muremure ngo utarawurenga urahura n'abagabo baje kugushaka barakubwira ngo iso ntage yagaritswe umutima n'indogobe ubu ni wewe arimo kwibaza icyakubayeho ngo ugitandukana nabo gutya ngo umwuka w'Imana arakuzaho nk'igihu urahera ko uzura umwuka wera ngo uzoba umwe mu bahanuzi ba Bisirayeli. Guwe neza bizabitugoriyo twaguwe neza ni naho wagize sango byatwaye akanya. Oya naoga tipe Dawidi we bamusutse utufuta ngo yamaja mu kibira atsinda imishaki inendo imisebeya imisagavu amaze ngo abazi bidani ahera ku gititi amarebe witsemba shigiye noti inumi cecetse abakure imparaka zo mu gatondo hayaya ha ngo akubita ibidari cyo mwene nyamusengura Dawidi Bwana sifi kabakana baye kwima Dawidi se uvuge Dawidi
ariko Dawudi uriki Dawudi sinzi ukuntu Imana yaravuze ngo yenze kumugira nkayo imugira petit frère no kuvuga ngo Imana idahari Dawudi yo kwambara isapo mu rubanza ni nkako bimeze ni nkako noneho ese uzuko bimeze no kuvuga ngo Yesu yarafite nk'abase babiri yarafite Imana na Dawidi musoma muri Matayo igice cya mbere haravuga ngo amasekuruza ya Yesu Kristo umwana wande wa Dawidi ba Ibrahimu niri inyuma bande bose niri Dawidi niri ya imbere ku murongo w'imbere batoromanye ngo ari kwibara barahasabiriza ngo amenye ko Yesu atambuka ntiyamuhamagara Dawidi ntiyavuga mwami ntiyavuga mutwara aravuga ngo mwana wa Dawidi ngo Yesu yumva bamuteye ikinyara arahagarara wese aravuga ngo yego aranzi neza yamenye neza mwana wa Dawidi ngo baramubwira bati mwigisha na numusabiriza ubaha dukomeza aravuga ngo no ya aranzi neza ngo aravuga ngo mwana wa Dawidi Yesu mbabara mwana wa Dawidi Yesu ni rehema mwana wa Dawidi Yesu ni rehema mwana wa Dawidi Yesu haleluya bati mugane mubwire ngo aze hano ngo barazorambwira ngo jipe moyo ngo Bwana anakuita bavana amaze Dawidi Imana igititi ngo bagicuranga guhera nko mu masaha 4 saa 5 bakageza saa 10 nuvuga ngo ntawahagarikiye nta saha yabaga mu kanisa ryabo cyari igititi gusomeze ngo bakagira uke Dawudi agacebura agashiraho Ezobu agakubita hangaha ambaze ngo akavuga uke agahimbaza data wo mwijuru Imana yo mwijuru ngo yeye guce kabiri ngo Imana ikaza ngo ikavuga ngo ese Dawudi urashaka iki ngiwe Dawudi ni kushaka Dawudi ngo bageza saa 10 ngo bagacuranga ino micecetse y'abakure nicyageye bagazaririmba iwacu bikije urutambiro rw'itara bagiye ngo kurizimya agasigara gatoya bagatera udukorasi tuvuga ngo yarahemuwe ku musaraba humura amaso cyo abagabo bagaza buzuzwa iwacu umugabo yakubise urubunga rarukatsa urubunga ruvuguru ibinombori rwakomejwe sinzi uko yagize uko umugabo wabahenda ngo baraha duciye bugufi cyane dushimira Imana ku bwanyu yabahamagaye n'umurimo mukora Imana ibahezagire cyane nanone kandi abakristo bose muri rusange tutarobanuye umwami Imana yagirire neza turashimira ministeri yadutumiye hamwe n'umushumba w'itorero mwarakoze mwagize neza twibwiye byinshi ariko byose ntibyari ukuri kuko bitabaye cyabaye Niki amaso yabonye duhagazemo cyo kuba hano izina ry'Imana rihabwa icubahiro rero tudatinze turaganira umwanya naje simbizi kungana ariko nibitworohera habituze kandi wumva ituze ritamufashije korukundi arimo ahabwa mu mutima we ariko nta kibazo kabisa nta kintu cyo mbangamira keretse icyo umwuka arimo ndega ku mutima ariko ibintu byose biri hanze yanje ntacongora ntacyo ntwara umwanya reka dusome ijambo tuganira gatoya turasoma ijambo dusanga muri Samweli wa kabiri igice cya 3 duhere ku murongo wa mbere Samweli wa kabiri duhere ku isura ya 3 Samweli wa kabiri 3 ku murongo wa mbere nuko ab'inzu ya Sawuli n'ab'inzu ya Dawidi bamara igihe kirekire barwana Dawidi akajya arushaho gukomera ariko ab'inzu ya Sawuli barushaho gucogora
nuko ab'inzu ya Sawuli n'ab'inzu ya Dawidi bamara igihe kirekire barwana. Dawidi akajya arushaho gukomera, ariko ab'inzu ya Sawuli barushaho gucogora. Amena. Mwami Imana, uduha imbaraga z'umwuka n'iz'umubiri kuko tuzigusabye. Nyabuna wiha imitima yose iraha, ugira icyo ukoze kubw'icubahiro cyawe. Kirogoye ya Satani uko yaba isa kose, ihindurwa ubusa n'itegeko ry'Imana iri hejuru. Turagushimiye kubwa bose bateraniye aha, mwanya n'uyu ahantu naha, nawe kora ibikomeye mwami. Ndagushimiye kubirenza ibyo duteze amaso, ubiduhera ubuntu. Ibibi n'ababi byose bitsindwe, ijambo ryawe rigira imbaraga n'ububasha, twereze kurivuga, uriduhera ubuntu, urimanure nonaha gukora ibitangaza n'ibimenyetso, kandi imitima yinangiye uyoroshe, imeze nk'urutare uyimene uyu mugoroba, maze witsimbuze imitima yoroshe igandukiye umwami, mu izina rya Yesu, amena. Na magambo musanzwe muzi tugiye kubasubiriramo kugira ngo tugume gufashwa, kuko byose byarumviswe. Hasigaye ubushake bwa buri wese ku giti cye kuba yabyemera cyangwa ntabyemere. Mwiyerekwa rya Yohana asoza hafi ya hanyuma yaravuze ngo uwandura agumye yandure, kiranirwa agumye akiranirwe, kiranuka aguma kiranuke, nuwezwa agume yezwe. Ubwo byari bivuze ngo umuntu wese unywa inzoga agende yongere handi macupa menshi cyane. Ubwo byari bivuze ngo umuntu ujya wiba nabona aho yiba buri munsi azorusheho cyane. Ubwo byari bivuze ngo umuntu wese usenga cyangwa ukiranuka ngo ashire mu mwete k'umuntu utagisigaje igihe cyo kubaho. Umuntu wese ngo ashire mu mwete aho yerekeye, ariko Yesu aravuga ngo ndabategereje imbere yanyu uzanye ingororano, mungororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Muhandi yararimbye aravuga ngo muongo azidi sana, mchawi azidi sana, mulevi azidi sana. Umuntu wese mwitabi rimwe azarijana hejuru y'ugutwi, irindi mfuko w'isimisi, irindi mfuko, irindi anywe kabisa vuba inyuma. Ariko aravuga ngo ndaje vuba nzanye ingororano ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ese byari byumvikanye ba? Ni uko niko bisobanura. Kwiranirwa azidi sana, urwana azidi sana, uwubaka azidi sana. Aho umuntu aherereye n'umurimo wose werekeje amaboko ye azidi sana. Ndaje vuba, ndaje vuba n'ingororano. Naja upesi na ujira kumlipa kila mtu sawa sawa na matendo yake.
asifiwe. Cyo gituma ngira amafutuku cyane menshi naje yaranyobeye. Nta muntu ndagaya kwaza nk'itabi, nta muntu ndagaya kwaza sinda, nta muntu uzanikorera ngo bamufashe hakora iki. Kuri kw'Imana nta kantu muri nje. Kuni nk'amakuru yo muri Komoro na Bangladesh, ndatuje mu mwami muteze umutima mwingingira kuwutunganya ngo nagaruka nzomusanganire. Naho iby'undi muntu nta mwanya wabyo birantwara, nta n'icyo birangoraho. Gusa turinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo abantu biyunge n'Imana. Turinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo abantu biyunge n'Imana. Imana ishimwe cyane. Samweli niwe wimitse Sawuli na Dawidi. Naho turangiriza. Niwe wimitse Sawuli na Dawidi. Abimika atumwe n'Imana. Ndamubwira ugenda wimike Sawuli abo umwami w'Abisirayeli. Ajana amavuta aramwimika. Iramubwira ngo genda wimike bombi. Samweli ni w'Imana yabatumyeho. Bombi bimikishijwe amavuta. Bombi babaye abami ba Isirayeli. Ariko bire yavuze ngo nuko ngo aba Dawidi n'aba Sawuli ngo bakaje barwana, ariko ngo aba Sawuli ngo bakarushaho gucogora no gucika intege, ngo aba Dawidi bo bakarushaho gukomera cyane. Nangiye gutera haleluya. Bene ya mbere abantu bataragera kure ntizi sinzi. Iyo abapolisi kunanga utangira abantu bageze nk'imbere n'abantu bakuru, ariko iza babusohoka nizo zamazi banza bakiya batangira. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Bandi ndenda kubabwira akantu gatoya. Buriya mu buzima ibi byose dutuyemo aha muri isi, nta na kimwe kiza gitambuka kitagiye mu rubanza. Kandi hejuru hari umucamanza. Haba nuko turya mu mago, nuko tubayeho, uko turamutsa abandi bantu, uko dutuye, akazi tugira, n'intebe tugira zazija mu rubanza. Haba ni telefone ziba mu rubanza. Ibintu byose aha nta ndege zibayo, aha nta nkuba n'imirabyo bibayo. Hari intebe y'ikirenga y'abarundi bazabita ngo n'intebe y'inganje, n'intebe isumba izindi, n'Imana ikiranuka, n'iz'ikimanza. Se turi kumwe ba? N'iz'ikimanza, n'iz'ikimanza. Aho gusenga cyane, aho kurara mu mafungo cyane, wo kubaha Imana cyane ukaryama kare. Ubundi ubukristo ndikugoye ni ukuryama kare ukaba butoye. Niko mu bintu byorosha muri iyi si n'ubukristo. None umuntu bamupanza akaza karara mu gishanga, abandi bakarara ku mva z'abapfuye, abandi bakajya kurara mu bibira, abandi bakarara mu gishanga, abandi bakarara he, abandi bakarara imwoba. Wowe wamara kurya ibishimbo ukamuryama. Kubabaye mu Kristo birarangiye. Biroroshe cyane. Ni ibintu byoroshe cyane. Nakantu koroshe ukamuryama ubwo ukuba wabitoye. Hari ikintu kigoye kirimo se? Nico. Ese turi kumwe ba? Ibintu byoroshe cyane 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 cyane. Kandi niki bisaba se? Bwana sifi. Hari icyo bisaba se?
nabivugiye ku muntu umwe wavuze amakuru yiwe ariko sayanje niwe wavuze wenyine yari afite inda bene irya imaze kumera nka za barositani imbere ye noneho abantu bamuramitse ibiganza arabwo ati muke mbabwire ati nukumeze ngo bazamupanga mu kibira cyo mu bijombo ngo akarara hagaze ku giti yewe nta pardi bayo ati pi nta pardi bayo menya neza ko Kristo ari kuryama kare Bwana sifiwe babyarangiye kero wamubaye kwa muryama kare Dawidi yaravuze ngo nzaryama nisiguye kuko Uwiteka arumbesha kuba amahoro kera hari umuntu kera wakomeretse ba na makuru y'uwo muntu kandi si uwino mu by'ukuri n'uwakure cyane twari tuvuze muze mushimira Imana nimubona ibishimbo nimara kurya mwama mwiryamira Yesu azobahereza ikamba ritangirika nuko Ukristo buroroshe cyane turangiza rero Bwana sifiwe bafandi nugira icupfa n'Imana uzabutsinzwe tugapime kwangaje urugamba uziko utari muri position y'Imana uziko utari mu ruhande rw'Imana tugapime gushomboroza urugamba tugapime guhangana udafite Imana mu ruhande rwawe tugakorereza urugamba urwo ari rwo rwose mbarahirira Imana haba no gukorera abana ruzaro gutsinda ninde muntu Imana yaretse araruha aribura kuri isi y'abazima nka Sawuli niwe muntu wabwiye umuhungu we w'imfura Yonatani Samurago aramubwira ngo warananze witera mwene Yesayi ngo azocura nyoko yarasigaye abwira umuhungu akabwira umukobwa akabwira abisirayeli akabwira ingabo ngo nimuhaguruke iyi Imana igukuyeho favor yayo muri isi ndakiza kiguhinzira haba n'ibyatsi biza bikwihorera nimuheze si cyubahiro ibi tuzatuburana ngo abantu ngo ndibabambona ngo ndibabamvugisha ngo ndibabantora Imana itagutoye haba nubwo kwicara ku ntebe hariya ko tutakubonye haba nubwo bagukorera intebe 18 zigerekeranije nti wo kwicara nta kintu kimwe kibaho agaciro Bwana sifiwe ntabwo ari twebwe agaciro ni Yesu mu bugingo bwacu Bibiliya iravuga ngo umuntu nankunda ngo azankorera umuntu nankorera ngo data zamuha icubahiro ushaka kumenya agaciro ufite hano hanze uzubanza uhere ku gaciro ufite mu maso y'Imana yawe ubaze umutima ngo ese wa mutima we imbere y'Imana urangana gute nusanga imbere y'Imana kuryungana niko abantu bakuzi n'ukuri kw'Imana niko abantu bakuzi tutekereze ngo none amaso azayekera ku ikoti y'abantu cyangwa ku gitenge oya ye kwa kundi wizi imbere y'Imana niko n'Imana nayo igufashe nibuke haravuze ngo haba n'umwana mutoya muzi gusenga Imana ngo ntabwo azagira ubwoba ngo azafashwa no gusenga ngo kandi cyo tumenya ko iyo dusenga ngo gusenga kwacu kuzamuka ngo kugatambuka inyenyeri hano hejuru hari amakushe n'amabariyeri hari umwami w'uperese hari Beelzebuli hari abazimu hari indavanga hari imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru hari ibicika n'ibifika udusengesho tw'abanyantege nke turwaye tenya na diabete na sikarisi bazadusakuma hano bakatwunika inefo nk'ibitambo bya Abeli bikamanuka hano muri Iraki ariko isengesho ry'umukiranutsi ngo rizariyerekezwa n'amagare n'amafarashi byakumurira
ngo rikagotwara rikagenda muri iyo escorte ngo rikazamuka ariko mana yaje ijuru ngo rigakinguka burundu bagakuraho imyugariro ngo rikamenengana rigasanga Imana mu rusengero rwayo rwera. Cyo gituma amahuduma yose dusenga amenshi ntiyatambutse imisozi, ayandi ntiyatambutse amakanisa, ayandi yarangiriye ahanga kuberiki ila Yesu ni mukozi wa. Haleluya. Sambu umuntu ya sinzi bavandi umuntu aragenda kikokinga akirunda ibintu bimwe hamwe ijosi ibindaha bamutwaje n'ubusa. Maisha bila Yesu ni ubatiri. Ibi ubuzima nta Yesu ntacyo bivuze. Muzi icyo bisigura? Biravuze ngo n'ubusa. Biravuze ngo n'ubusa. Biravuze ngo n'ubusa. Sababwira kandi gatoya kama mutima kandi bishyize nakababwiye hano. Mu bintu zanumva nibitseho ikashe ntibamo. Simberetse no kwibona nibiki nahari kuri kw'Imana yo mwijuru kuko nta makuru yayo nta n'icyo nzana. Ruze no kubaza abana icyazana imbere umunsi uzogira umugisha kaba umuntu wanyuma mu rusengero w'Imana we nibwo uzomenya neza ko nateranye ubugingo bwanje bunyuzwe. Imbere nihe inyuma nihe haboneka nihe hataboneka. Bibiliya iravuga ngo wahirwa bafite mu mitima yabo inzira zigana ku Mana. Naho yo bari hanze naho umusora mu bana bavandi. Haleluya. Bavandi ubugingo bw'amatanye n'Imana, ubugingo bwahuye n'Imana, ubugingo bwa bufite muvuma ale eretu hagati yabo n'Imana. Muri byo yaravuze ngo binibutsa za nzozi Yakobo yarose ngo bimereye nk'urwego rungeza mu ijuru. Yesu araza nimweze si cyubahiro. Akutana na Yesu mawingo huko kule. Misi yashize umuntu yambaruriye ibihumbi 2. Yaragiye no tugizuye twari tugeze ku modokari agiye kwinjira mu kibuga cy'indege. Mungeri muhira nsanga magana yarenze. Tumambwira nti mwana umfakaza Imana no kuzisubiza. Kandi nawe shoke ko atari nayiwe n'ayabandi. Kuna amansenga na morale bene tudukeya namaniyo biracitse no kuri kw'Imana. Ibi babibi. Bakusinzira ngo ngara mu gacuku ngoje kwicura ukuri kw'Imana. Namasanga icumu ryose ryahagaze guciko ryakaba. Umutima mwenda ko hari amakuru y'ikintu Mariya yabyaye mu isi wari wamenya. Hari cyabonetse cyakinda bungeri bahimbaje wigeze wumva urakizi icyo bazabita icyo baririmbye ngo yeme bungeri bakera mutubwira ibyaba. Bavandi mugitona n'umuntu yatubwiye aratubaza ngo wowe Yesu wawe Imana yawe iyo ukoze icyiza ntizigushima, iyo ukoze ikibi ntizigugaya. N'Imana nyabaki Imana itazigucyaha, Imana izitontoma n'ukundi Imana igira igitsure n'ukundi Imana
twagize decision turi mu muvuduko. Abandi turi mu muvuduko. Rimwe anava marche. Tugiye ubwami ku Mana yacu. Nta kindi turi mu muvuduko. Turi muri 429 sinzi nimbibaho. Turi muri 2000 y'umuvuduko. Turi muri we nico gituma. Haleluya. Naho chobeki ntacyo twitanga, ntacyo duhagarara imbere, ntacyo twogonga. Duhagaze muri Zaburi 15 biravuga ngo nashize Uwiteka imbere yanjye. Ngo ubwo Imana iri buryo bwanje iteka ngo nico gituma ntazanyeganyega. Suspension z'ubukristo bwacu Yesu yarazifunze arazirangiza ngo arangiza aja kuri vola. Haleluya. Ariko Yesu we ko kuvuga ngo agatabi karaha imbere ba ko kuvuga ngo ari ka $2000 hangaha nuko kwahitana kubusabusa nuko gakandagira kasaga tekeri murazizi ariko nukuri ku Imana y'umwijuru. Bwana asifiwe. Amen. Ubusabusa haleluya. Harando zari bavuga ngo umuntu ntakagukanga atakurusha gusenga. Niko kuri ku Imana isumba byose. Umugabo w'abantaka yabwiye umwana upanze mu nzu y'umuturanyi we. Aramubwira ngo narakwitegereje sha no umuhungu umupangayi ntagira n'itiki mujana gusenga. Aramubwira ngo icompa yahembwaga ibihumbi 6 uwo mugabo simi hashize imyaka hafi 70. Aramubwira ngo icompa uwo mutima wawe ngo nkohereze uwanje na mushaharangira ngo kuko nakwitegereje mbona urande niki kirenze bavandi. Haleluya. Bavandi timugakangwa n'abantu bafite za 050 za 20 za 2000 dufite intare mu muryango wayo. Amen. Igishitsi cya Dawidi irabunze mu mitima yacu. Haleluya. Haleluya. Dufite intare yo mu muryango wa Yuda irabunze mu bugingo no mu mitima yacu. Irabunze intare mu muryango wayo. Irabunze intare mu muryango wayo. Yobu yaravuze ngo kwivuga kwayo guteye ubwoba. Ngo umugara wo kwijosi ngo uzuhungabana ngo kubera uburakari bukase. Ngo iyo yitse mu myonga ngo izisa n'idakosheje ibirenge. Ngo izisanganira intambara n'abagabo bazo. Ngo iyo yumvise intambara zihogeranye hose ngo izayivuga ngo utyo. Haleluya. Abantu ndio turushifaranga ngo bazatubuze no kuzabona baturushe no kuzabona Yesu. Baraturusha igifaransa n'icyongereza ariko ndi bazaturusha kuzabona Yesu. Kuko kwacu tutaragira amazu tidufite birenge n'utuntu dutoya ibirato by'amakombo n'ibirosigaye ngura ku muhanda. Nakibona nkama mpagarara cyanga bakanshingira $10 nkamutangira gushingura kugira ngo isingirega. Nkutu Bwana sifiwe. Ariko ndatuje. Ariko ndanyuzwe. Amen. Uko ngufite n'amahoro. Cyane ko ambonye ukanshigikira. Haleluya. Bavandi Bwana sifiwe. Amen. Turangiza umuntu ndakagukanga atakurusha gusenga. Umuntu ndakagukange atakurusha gusenga. Niko kuri. Hala makomantara zavuga ngo Daudi yarabajya se uriya mfilistia yarabatijwe batoya. Arakijijwe atoya. Yari yabonaho bandika amandiko atoya. Yinjiye Sunday school batoya. Hari ikigori yatanze niyinga mu gitondo batoya. Yakoze repetition kuwa 2 no kuwa 6 batoya. Ngo baza Goliath ngo se mu mategeko y'Imana 10 nirihuza ubaha Goliath. Ngo aramubwira ngo haba niri rimwe yose uku ngo arabwira ati basigwana ugaruri yatugiye guhangana bavandi abantu bataye amategeko y'Imana abantu baretse Imana kibakaguhindisha. Haleluya. Niki niye mpamvu bavandi. Niye mpamvu bavandi. Niye twebwe tuzatwubake tukubika intebe ngo umugabo yivye ifaranga ninshi ngo nibamureberaho yicara hano imbere aho boshize babusoka hano ngo bahudumiye
ngo ni mu bisengo abagabo ngo bakuru ukoga nugira ngo atange ifaranga. Paulo we yagaza bashira inyuma akavuga ngo ba Timoteyo nibigire hino ngo azayibuka kwizera kuba arimo kutaryarya ngo kwahereye muri nyirakuru ngo kukamanukana nyina ngo niko kubabamo ngo azabakumbura agakumbura n'amarira yabo. Ariko tuzabona Yesu. Mana fashe umusumwe tuzotaramire mu minembwe ba. Mana bifashe tuzotaramire mu minembwe. Amaze tubenka bagenda sagopa. Aravuga ngo nzangukumbura ngo ngakumbura n'amarira yawe. Ngo nzankumbura n'amarira yawe. Yewe Timote ngo ari umwana w'imyaka 17 ucyambara kabutura yaratarambara ipantaro. Ngo musigiri paruwase y'abagufugufugu n'abanebwe iri Modiyane na Rutebe y'ibigirwa mana y'Isodoma y'amapesa n'abazimu y'ubusambanyi y'isatuma n'igegere. Ngo aramwandikira aramubwira ngo uje ufatikanya nanje kwihanganira imibabaro ngo nkuko bikwiriye umusirikare wa Kristo. Ngo ntawe wakwandikwa kuba umusirikare ngo namarishire mu by'ubugingo bwa none ngo abakinejeje wamwandikiye kuba umusirikare. Naho twebwe bo abaporo ngo bazasezera 12 ko bagiye kurangiza ngo muharuri abazageze 12 kera maze kugeza kangahe 3 ko aracyasigaye 9 tukuze wanazi yes turangiza kera kabaye kane. Sawuli ngo bamusize amavuta byagenze biti. Mana ngo yari yarebye uwo yo kwimika ngo isanga ari Sawuli. Indogobe zirazimira ziwabo isamutuma kuzishaka ngo amara iminsi yaraziruse. Ariko ngo akamenya ko ari umugabo witwa bamenya ugira ikiyo witwa Samweli uzawerekwa ngo abwira uwo bari bajanye ati tuje kubazana Samweli twumve ko ari cyo yatubwira. Naho kumba Imana kirashaka ngo ahagere aje kwimikwa ngo aragenda ngo agezeyo Bwana sifiwe. Ngo Samweli aramubwira ngo igira hino kubwira icyo Uwiteka yambwiye. Ngo afatika inyita cinka ngo bakora ibirori barakirya. Ngo arangije ngo aramubwira ngo igira hino ngo amusukaho icupa ry'amavuta. Aravuga ngo Uwiteka akwimikishije amavuta ngo nico gituma kugize umwana ngo ubwoko bwe bwa Bisirayeli ngo genda nawe uzabutware. Ngo aragenda arambwira ariko ukivaha uragenda wikoze hariya urenguke nufata uriya musozi muremure ngo utarawurenga urahura n'abagabo baje kugushaka barakubwira ngo iso ntage yagaritswe umutima n'indogobe ubu ni wewe arimo kwibaza icyakubayeho ngo ugitandukana nabo gutya ngo umwuka w'Imana arakuzaho nk'igihu urahera ko wuzura umwuka wera ngo uzoba umwe mu bahanuzi ba Bisirayeli. Haleluya. Sawuli ngo avaho ngaho siko meze amaze ngo ariko ngo aje kurenga cyo gasozi ngo abahuye n'abagabo batariko wagiye abantu baragushatse barakubura isoko aribaza uko byagenze burya nyine gutya indogobe zahise zihuruka none urabonetse bati ngo Sawuli yatandukanye nabo amaze ngo yuzura umwuka wera w'Imana mutwa. Haleluya. Umwuka wera w'Imana amaze Sawuli we ariko Sawuli we ngo cyari kigabo kirekire cy'igikwerere kinini ngo Abisirayeli bare budusongo ngo bagaza bamugera ku gituku ngo yagira gukuboko bene kwa kundi uyoberwa niba ari ukuboko niba ari beto sinzi cyane cyaramubayeho ngo yari kigabo cy'igihangana. Haleluya. Amaze ngo arabaduka Sawuli yuzura umwuka wera w'Imana. Iyo Mana yaje we amaze ngo Sawuli arerekwa Sawuli yuzura imbaraga z'umwuka w'Imana. Amaze Sawuli agira igikundira agira imbaraga
ngo bukeye bose bavuza amakondera baravuga ngo umwami arakabaho ngo narama umwami wa Bisirayeli. Umwami ngo arakabaho ngo narama umwami wa Bisirayeli. Haleluya haleluya ngo arakabaho. Bwana sifiwe. Ngo yatabara gatsinda. Ndagira ngo mbabwire bavandi. Buriya ntabwo biza bitugora. Turi mu bibazo biza bitugora iyo twasubishwe. Ntibiza bitugora iyo tubabaye cyane. Biza bitugora iyo twaguwe neza. Biza bitugora iyo twaguwe neza. Ni naho wagize sango byatwaye akanya. Oya naoga tipe Dawidi we bamusutse utufuta. Ngo yamaja mu kibira atsinda imishaki, inendo, imisebeya, imisagavu amaze ngo abazi bidani. Ahera ku gititi amarebe witsemba shigiye noti inumi cecetse abakure imparaka zo mu gatondo hayaya ha ngo kubita bidari cyo. Mwene nyamusengura Dawidi Bwana sifi. Kabakara baye kwima. Dawidi se uvuga Dawidi. Ariko Dawidi uriki Dawidi. Dawidi sinzi ukuntu Imana yaravuze ngo yenze kumugira nkayo imugira petit frère. No kuvuga ngo Imana idahari Dawidi yo kwambara isapo mu rubanza. Ni nkako bimeze. Ni nkako. Noneho ese uzuko bimeze no kuvuga ngo Yesu yarafite nkabase babiri. Yarafite Imana na Dawidi. Musoma muri Matayo igice cya mbere haravuga ngo amasekuruza ya Yesu Kristo umwana wande wa Dawidi. Ba Ibrahimu niri inyuma. Bande bose niri Dawidi niri ya imbere ku murongo w'imbere. Batoromanye ngo ari kwibara barahasabiriza ngo amenye ko Yesu atambuka ntiyamuhamagara Dawidi ntiyavuga mwami ntiyavuga mutwara. Aravuga ngo mwana wa Dawidi ngo Yesu yumva bamuteye ikinyara arahagarara wese. Aravuga ngo yego aranzi neza yamenye neza mwana wa Dawidi. Ngo baramubwira bati mwigisha na numusabiriza ubaha dukomeza aravuga ngo no ya aranzi neza. Ngo aravuga ngo mwana wa Dawidi Yesu mbabara. Mwana wa Dawidi Yesu ni rehema. Mwana wa Dawidi Yesu ni rehema. Mwana wa Dawidi Yesu. Haleluya. Bati mugane mubwire ngo aze hano. Ngo barazora ngo jipe moyo ngo Bwana anakuita. Bavane amaze Dawidi Imana igititi ngo bagicuranga guhera nko mu masaha 4 saa 5 bakageza saa 10. Nuvuga ngo ntawahagarikiye nta saha yabaga mu kanisa ryabo. Cyari igititi gusomeze ngo bakagira ucyo Dawudi agacebura agashiraho Ezobu agakubita hangaha ambaze ngo akavuga ucyo gahimbaza data wo mwisho. Imana yo mwisho. Ngo yeye gucya kabiri ngo Imana ikaza ngo ikavuga ngo ese Dawudi urashaka iki ngiwe Dawudi? Ni kushaka Dawudi. Ngo bageza saa 10 ngo bagacuranga inumi cecetse y'abakure. Nicyageye bagazaririmba iwacu bikije urutambiro rw'itara bagiye ngo kurizimya agasigara gatoya bagatera udukorasi tuvuga ngo yarahemuwe ku musaraba humura amaso. Cyo abagabo bagaza buzuzwa iwacu umugabo yakubise urubunga rarukatsa urubunga ruvuguru ibinombori rwakomejwe. Sinzi uko yagize uko umugabo wabahenda ngo inkokora zirahuruka. Nukuvuga ngo ni bitangaza bibaho bavandi. Hari imbaraga z'Imana. Mweze si cyubahiro ba. Haleluya! Haleluya! Bavandi dufite Imana. Umugabo mwe wacu yaravuze ngo nuko bazungu bogaruka bakatubwira ngo mushana baratubeshe ngo Yesu ntahaba. Aravuga ngo kera rwararangiye ngo twaribonaniye nawe ngo nta mpamvu ntawo bakimbwiye rwararangiye nilikutana na Yesu yeye mwenye uwezo. Haleluya haleluya. Hari umugabo ngo arwaye umunsi umwe araremba ngo ari mu bitaro noneho ngo arataka docteur araza aramubwira atari ko revera gutaka biza bigabanya uburibwa toya none ko awugongera abandi bose batuje tarako revera wacecetse wakwiyubashe isale yose wayivuruze ariko biriravuga ngo umubaro umuntu nguzwe n'umutima wa nyiraho ngo docteur yigira imbere ngo wa mugabo arahindukira ngo yerekera igisika ngo aravuga ngo umwami Yesu
ngo ngeze hahandi warugeze ngo Simoni mwene wacu umunyafrika arakwakira. Simoni umunyafrika ni Ikurene ni Bengazi muri Libya. Ngo aramubwira ngo iyo mwene wacu atakwakira byari byakunaniye. Ndi wari umaze kugutura hasi gatatu. Hari izindi mbaraga warusigaranye. Aramubwira ngo ibintu ni magirirane harya warugeze ni kavumu kajumu nawe ngo naho yageze ngo yumva ko umuriro umumanukana. Haleluya! Ngo abwira Dr. ategaruka hano. Tubigenze bite? Niho ngo yahise aririmba indirimbo ivuga ngo nilikutana na Yesu ngo yeye mwenye uwezo kaniokoa. Nilikutana na Yesu yeye mwenye uwezo kaniokoa. Nilikutana na Yesu. Ariko tuzabona Yesu nagaruka ba. Tuzabona Yesu nagaruka. Mpamvu tuma tutabona Yesu. Siko bimeze ba? Nta mpamvu yo tuma tutabona Yesu. Bwana zivi. Ya. Amaze ngo mu gitondo kare Dawidi we ngo gahita sora iyo bazabita ngo ni imparakazi zo mu gatondo ngo yabaga ari yo kumishikime ku misozi ngo bakayicuranga bakaririmba indirimbo y'innomero imwe mu gushimisha yandirimba izivuga ngo uruwera mwami Imana yacu kare mu gitondo ngo bakaririmba ngo uruwera wa Mana we ngo wahozeho kera kanduri musi ngo bararirimbye ngo Dawudi apanga abakobwa bisuga imbere ngo arabwe ngo nimushi imbere bari ngo himbaza Imana sinzi ko ngo bihotaguye ngo Imana itanga amasezerano 800 siri plus kuri tere iravuga ngo ivuga ibintu 800 ngo barabishingura babika mu bubiko bw'inyandiko bimwe byanditswe mu bitabo tutagira bagira za Bibiliya zitwa ngo nizingabo bagira izindi ngo nizashari bagira izindi zitwa gute. Haleluya! Twatinze cyane mwihane tugiye kurangiza kabaye gatanu sige karindwi wanasifiwe atukuzwe. Ariko Yesu ni mwiza bana, ariko Yesu ni mwiza Mana yaje. Akutana na Yesu mawingo huko kule kicheko ngani ewe yo huko kule. Haleluya! Bwana sifi. Bafandi Mujaravuze ngo nutinya kwiga ko bihenze ngo uzopima ubujiji ngo wumve icyo bizabikuta ngo uzopima ubujiji ngo wumve ngo uburyo ibwo buzabuhenda niba utazi icyo kurekwa n'Imana bivuze uzobipima umunsi umwe. Niba utazi icyo byitwa kurekwa n'Imana, Imana ikakurekura ikagukura amaboko yawe, Imana ikaguheba, Imana ikakuzinukwa, Imana ikakureka. Muri Yesaya haravuga ngo izakuraho uruzitiro ngo nirangizire kuri byonye ngo bizinjira biturutse impande zose ngo bizanyukanya kuri uzabibu ngo kugeza biruranga. Dawidi Sawuli ngo bukeye ngo atumira Abisiraheli bose ati Igibeya imiryango yose hatabuze n'uyumwe twese Igibeya niyo tuzotambira niyo tuzitegurira niyo tuzambariza Uwiteka. Bahageze mwumva uko bisemera turi kumwe namwe ngo bageze Igibeya ngo bategereza Samweli ngo bahera umunsi wa mbere ngo bageze iminsi 7 Samweli ataraza ngo bageze iminsi 7 Samweli ataraza. Siko haki bageze iminsi ngahe Samweli ataragira gute ngo Abisiraheli barambiwe tuje kubabaha ngo batangira gucika bamanuka bazamuka. Sawuli ngo yigira inama voilà la fin y'ubuzima n'imibereho ya Sawuli ngaha amavuta arashize Sawuli ubaye poto baye kabandi igiterano uzongera guhagararamo keretse ari cy'abanyantegenkeya niho zo gutumira urasamba gutse urashize Sawuli gira mugenzi wawe ngo Sawuli ararangiye ubwami bugize gute anatoweka ubwami bugize gute Imana igize gute. Haleluya!
sawu uzumva uri wenyine. Abakecuru bakazabona bene umwana wawe siriwe bakavuga ngo uyu mwana ntazagenda ari wenyine, ngo dore kwaza sakuza amaguru. Noneho uyu mwana sinzi cyari kimubayeho, uyu mwana. Haleluya. Kandi iyo mpagaze ngaha ngo kunyura imbere gutya, tubona kuri ruhande ese urunguru kunihe Bwana sifiwe. Ariko na mahoro nakari gaciyemo. Noneho rero Bwana sifiwe. Sauli we. Samuel yaramubwiye ngo nubwo wigayaga ngo Imana ntiyaretse kuguhereza ishanga ryayo, ngo rihorana amasezerano ryuzuye ibimenyetso, ngo no kubahisha izina ryayo mu isi, ngo ari guhereza ngo riyobore. Niki cyabaye? Sauli ngo yibambura kare arababwira ngo nimuzane inkota hano, ngo yambara efodi. Bati nimuzane hano, ngo barambika igitambo. Sauli amena amaraso, ngo arangije aminjira ku gicaniro, ngo Imana mu ijuru. Uko Sauli agize birarangiye, uko agize birangiye kuri we n'abana be n'abuzukuru be n'abazamukomokaho birarangiye. Sauli ninde wagushize mu batambyi? Sauli uri wo kwa Lewi. Ni ryari wambikiye umwenda w'ubutambyi Sauli? Ni ryari Imana yaguhamagaye Sauli? Bavandi muje mutekereza byinshi twipangamo nibyo byaduhinduriye umuvumo, byinshi twishizemo Imana itabituzimo nibyo byatumaze muri isi, nibyo byadusambaguye. Sauli uri wo kwa Lewi? Oya. Uri umutambyi? Oya. Umunsi mvuga ngo bakumeneho amavuta bakumenyeho ayiki nayo kuba umutambyi. Bavandi dufite abantu nzambabwira bimenyeho amavuta bahoririye imbere n'uturuvante, ariko kuri kw'Imana nabadandaza, abandi nabapolisi bicaye kuri rutare. Biravuga ngo umwuka w'Imana yatanze impano uko yabishatse, n'umwuka wabitanze, si inama yabikoze, si bivuye Kalemi, si Mushimbaki, si bivuye mu bijombo, si bivuye bavandi, si byarangirije ahiri. Oya, ngo umwuka yabitanze uko yashatse, ngo aha bamwe kuba abashumba, ngo ahereza abandi kuba abahanuzi. Kuki wowe turangiza bavandi. Sauli ngo Imana ngo irababara cyane. Sauli ugezaho utamba, Sauli ugezaho ujya kwicara mu bapasiteri, Sauli ugezaho. Haleluya. Ugezaho guhera uwo munsi bavandi, guhera uwo munsi mbarahirira Imana, ryayerekwa rya Sauli riragenda, ya mavuta yagiraga aragenda, ya nsinzi yagiraga ku rugamba iragenda, cya cyubahiro yagiraga kiragenda, kwa kumvirwa yagiraga turagenda. Ngo asigara gutyo, ngo asigara mu gihugu nta muhanuzi ukibaho, ngo asigara nta jwi ry'umukwe n'umugeni, nta ngoma zikivuga, ibintu byose byaracecetse. Sauli ngo arangiza atangira ku rugamba na Dawidi. Bwana sifiwe. Ngo ariko Sauli we ngo arushaho gucogora cyane, nta kundi c'est automatique, yarakwiye gucogora, byari byarangiye, yarakwiye kunanirwa, byari byarangiye. Hari amakuru ino ntarahagera, abantu bazavuga ngo naka ngo zamagena mu nzu y'abandi, ngo kujana abakristo b'abandi, ngo akirirwa avuga, ngo akababwira, ngo akabamobiliza. Ayo makuru uzuko nza numva, sinzi cyo nza numva uko nza numva. Gute bavandi, ni gute bo mobiliza umuntu, ni gute bo bwira umuntu, gute bagahera he? Imana yamuguhaye, haba n'ubwo imisozi yo biranduka, haba n'ubwo isi n'isuri byose, Imana yaguhaye abantu ntawo bakwaka, ntawo bagukuraho,
ntawo berekezaho ntawo bakuraho ariko Imana yikwatsa abantu ubwo uri rukicuza nubwo babwira ko se na nyoko bavukana tibikunda nubwo basobanurira iki Imana yabakwatse bayabakwatse ese turi kumwe ba siko bimeze Imana ya Sawuli abantu ibahereza Dawidi ko rwarangiye nta kindi bikibaye byarangiye. Haleluya bavandi Imana nizitanga nizinyaga nizishira kuzimu nizikurayo nizayimika nizayimura n'Imana izibikora n'Imana izibikora n'Imana izibivuga n'Imana izibigena nizibigena harigeze mona abakobwa bakisiga byarangiza ntaruhe abahungu ntibamubone muzi impamvu se Imana zitunga umukobwa itorosha abahungu bakamubona akigira nabi itorosha igatambuka agasigara mu mwijima akisiga Moviti akaja kuri Nadia akaja kuri Solange akaja kuri Natalie urabigirira ubusa byararangiye igihe cyaratambutse cyaga Imana yari yagutunza itoroshi nibwo ubo waragiye igihe cyaragiye abandi base bakanga ngo karashaka bakwe bo hanze yewe Imana yakugeneye abo mu Bugarama jana abo ngabo uhimbaze data wo mwijuru ni itoroshi nitambuka biba byarangiye ni itoroshi itambutse haba nubwo kwisiga ukisiga ugateza inzara bikanga itoroshi yatambutse iba yatambutse itoroshi yagutambutse usigara mu mwijima nta kindi cyo kubona Imana itakubona ese turi kumwe ba Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Tege usanga umuntu yarigize gange mu biterane ngo ndiyoramutsa abantu ngo urwego agezeho ngo ndiyovugana n'abantu ngo birirwe bamushaka baragushaka uba mu kuzimu uri oro uri kwivre nindurusha ko banyirarume twese ntitugira ko bamarume nkawe nindurusha oye ngo bantu ngo banze bamushake baragushakira iki muzi cyo bakora ni offensive y'umuntu azi ko nta kintu kirico azasigara yiremera ibicocero kugira ngo tumutinye ngo ari gihari Yesu yagaze yamagenda mu kivunga bakabyigana makike akaroba kabaza ngo nindunkozeho Bwana asifiwe nindunkozeho ntawe noja gushaka haba niyo yoza haba nuko uvuga ngo karahamagara n'abapfuye bakaza gahamagara na data na mama ntawe noja kureba haba nubwo buvuga ngo karahemba gute nzozamuka umusozi ngiye gushaka Yesu nta wundi nzozamuka ngiye gushaka nta wundi uzoja mu nzira zanjye numbona uzombaze ngo ese wavuze gute wa Musa. Haleluya bavandi mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa umwambaza kiri bugufiya ni mushake Yesu ukimupata yeye umepata Yesu. Haleluya ukimupata Yesu umepata vyote. Haleluya ikaniute Imana bira Samuel ngo bira Sauli ngo aje gutsinda abamaleki ngo kandi ntakabica babarira ngo ari mbure byose Sauli aragenda ageze mu bamaleki twihute ngo agezeyo ngo abone inka nziza abona umwami Agagi ngo arabibika noneho basi mbere bari bamuhaye jaune Imana ikora mufuka ikuramo rouge iramusezeraje inyuma y'ikibuga rwari rurangiye nta kindi cyari gisigaye no kuvuga ngo mbere yari yamuhaye jaune nyuma yabwo imusingiriza rouge basi go out no kuvuga ngo genda hanze rwarangi. Haleluya iryo joro Biblia iravuga ngo Imana Bwana asifiwe ngo irazibwira Samuel ngo genda urebe Sauli uko yagize byagenze bite wa mana ngo Imana iramubwira ngo Sauli wafashe inka n'intama agafata n'Agagi. Biblia iravuga ngo Samuel ngo ntiyigeza goheka ngo iryo joro ryose yari kesheje ngo haye yingingima man igaruru babare Sauli man wa mana we waravuze ngo urinye bambe n'imbabazi waravuze ngo imbabazi zawe ndizo tubafuka dushireho ngo Imana iramubwira kumubwira ngo ndamubabariye ngo iramubwira ngo ndicuje wa mana we ndicuje iryo jambo muri Biblia naka mu gihe cya Nowa
ngo Imana yaravuze ngo ndicujije. Icya kabiri ngo iravuga ngo ndicujije icyatumye nimika Sawuli. Voilà. Ni ngaho Imana yari kwihuza n'igisiku bwayo. Ni ngaho Imana yanje we. Ariko ibindi bikinakoze mfata Sawuli. Ibindi biki ngo Imana ngo irara yicuza Samweli aragoheka ngo arara ahamagara abwira Imana ngo babarira Sawuli wa Mana. Babarira Sawuli wa Mana. Haleluya! Haleluya! Tuzicagiye Sawuli Imana yazivuga ngo ko ndicuza. Samweli ngo arari Dawidi ngo arari mu gitaramo ngo ahayahimbaza Imana. Ya Imana ya Aburahamu ya Isaka kandi ya Yakobo wamtumaini Bwana kama mulima Sayuni hawatatikisika na milele. Bwana wa majeshi yupo nami, Mungu wa Yakobo yupo nami, sitaogopa. Daudi yapanze korari kararamya Imana. Naho Sawuli aririya mu ihene n'intama arashoreye, arimo arashorera karanyura mu dusayo ngo bareba hatinze ngo zidasaya, karagenda sayura. Naho Daudi aririya hakika wema na fadhili zitanifuata mimi, nitaka wari mu bikigeha ngo Imana iramubwira ngo ibibembe bya Namani ngo bikokane ngo bikube akaramata, wowe n'abana bawe n'urubyaro rwawe. Sawa uvuye sawa, turabona abantu twajanye babonye inka nziza. Uvuye sawa ngo babona n'umwami. Uvuye sawa. Samweli ngo aramubwira ngo kuko wanze kumvira Imana ngo nayo yanze kuba ku ngoma. Urumvise sawa ngo Samweli aragenda yambaye cya gikanzu cy'abatambyi Imana yamuhaye ngo cyiza cyane cyanditse amategeko, ngo agikenyeje umushumi ngo akikiza umuza gutya ngo Sawuli arasimba na bya biguvugufu ngo baragisingiriye. Samweli aramubwira ati winkurura Imana yagusezereye. Ngo aramubwira ngo garuka unubayishe mu bantu batagira ngo none hari kibaye. Ngo akomeje kumukurura ngo aca wa mwenda wa Samweli. Ngo aramubwira ngo kuniko Uwiteka ngo aguciye ku ngoma, ngo kumvira Uwiteka kuruta ibitambo, ngo kwitonda ukaruta ibintu urebye amasekurume y'intama, ngo kuko udakurwa ku ijambo ngo asanuramya terafimu. Ngo no kutumvira Imana ngo niki icyaha cy'uburozi. Bibiri iravuga ngo uhereye uwo munsi ngo Sawuli ngo ntiyongeye kubona Samweli haba n'ubusa. Uhereye uwo munsi donc ni nuko rwarangiye burundu, rurarangira burundu. Sawuli igicuro kiba kirashitse. Sawuli ngo agatuma umukobwa atigenda undebere muri kiriya cyumba ni bande barimo. Umukobwa ngo akamwihorera. Yewe Yonata bankureba niba Dawudi ari ku meza ngo akamwihorera. Yahamagara abagabo akamwihorera. Yahamagara ingabo ngo nizipanga imistari zikamwihorera. Yavuga ateze mu gitondo tuzotabara ngo agasanga wenyine n'umuhungu nibo basigaye ngo abandi bose banyuza ahabagiye. Bavandi uzutekereza iyo wasigara uhamagara abantu ngo baze mu masengesho ntibakwitabe, tuzubitekerezaho. Iyo wasigara ubwira abantu ngo ejo mu gitondo bazoze muri gahunda y'ikanisa bagacaha ntuzutekereza impamvu ijwi ryawe ritakigira imbaraga, ritakigira ububasha. Uzubitekerezaho iki? Uzubitekerezaho iki? Uzubitekerezaho iki? Uzubitekerezaho iki? Uzubitekerezaho iki? N'abana babyaye mu nzu, iyo usigara babwira ngo mwirwe mu nzu bakirira. Iyo babwira ngo basome Bibiliya bakaje mu Banyanigeriya kureba ba Dragon na ba Traore n'abandi bose. Uzubitekerezaho iki? Uzutekereza kandi ukaba. Sawuli aribura Sawuli. Muri cyo gihe Bwana sibi muzi icyo Imana yasibwira Dawidi ngo yazimubwira ngo nzakomeza izina ryawe ngo kandi amazina yose yo mu isi.
ngo sinzakuraho kwibukwa kwawe imbere yanje Dawidi. Imana iravuga ngo izuba n'ukwezi bikibaho ngo nzakomeza ingoma ya Dawidi. Imana iravuga ngo nshize ndakubabara ibyaha wakoze, ngo nshizeho n'izindi mbabazi ngo za reserve, ngo nukora icyaha sinzocitaho, c'est-à-dire ngo pardonner une fois kugeza iteka ryose, nta nuzokunteranyaho dawugenda ndagukomesha. Ngo Imana iramubwira ngo nuvaho nta uzazungura ubwami bwawe, ngo urukibyigo mu nda yawe, umwana wawe ngo azicara ku ntebe, umwana wawe azicara ku ngoma. Hariya hakurya Sawuli we karabwirwa ngo niko Uwiteka agize gute, aguciye ku ngoma, niko Imana iguciye ku ngoma. Bavandi hariho abandi Imana izirarica ikirigwa cya abandi karara ibakomeza. Anoeza ni atomwela limbo ezangu bwebe. Dezo kuziriere sene zibiri haja tanga tsini tena va tumye kurinda kugira ngo uvutumwa. Ariko ubona usenga mu nzu ukabura Imana, ugasenga ukabura Imana uri mu nzu mu wawe ufite ifu udapanze ufite dodoma ukicara bikanga. Bavanye uzutekereza iki? Nta kintu ubwenge bwawe buza buvuga, ubwenge bwawe nta kintu buza bukubwira, nta kintu utekereza cyakubayeho. Sawuli ngo arahebura ngo Afilisiti baramutera, ngo aravuga ngo se ndagira gute, nderekera ko nta muhanuzi ukibaho, nderekera he ibuka umunsi wa Dawidi 10 ngo arasifi ngo Dawidi yaramaze kuririmba, sinzi ko yafashe ngo witsemba na mitrabeli ngo azikirize rimwe ngo bazimu bareyo, ngo aravuga ati uyu mwana ngo asingira 10. Ngo Dawudi aritaza ryinjira mu rusika, ngo arasohoka Dawudi aragenda, ngo agenda haririmba iyo utamba hafi murengezi banamanutse y'ikuzimu wemeye kuzakubanirira kunesha n'ukwawe murengezi. Haleluya! Tuma! Bwana sifiwe. Amen. Sawuli ngo abonye byanze ngo aravuga ati Abafilisitiya ndabakizwa niki ko Imana itakinyumva, ko sigaye mpamagara ntinitabe kandi nta cyizere ndagira gute. Ngo aravuga ati nta kindi gisigaye nukuja mu bapfumu. Bavuze kwiriya hari agakecuru gasigaranye ibikunga kaza kirabingwa gafite agahu hano, sinzi uko kaza kagira gute. Ndagiye none uraje yandisa utazinze usigaranye gusinzira imwe niyo kuja mu bapfumu, nta yindi usigaranye. Izindi nzira zose zarakinzwe, ariko iyo uje kurinda icyo Imana yaguhaye. Bibiliya iravuga ngo weme bahetse ibintu uje Uwiteka ngo muraje mwese, ngo murinde ikibitsanyo mwahawe n'Imana, murinde ikibitsanyo mwahawe n'Imana. Bashumba murinde ikibitsanyo Imana yabahaye. Haleluya! Murinde icyo Imana yabahaye. Nta yindi nzira, nta rindi rembo, nta kandi gasozi Sawuli yarasigaranye. Ukuye uramugayira iki? Nta kindi yarasigaje, uramugayira iki? Inka nta handi sigaje izayinjira mu gipuriso. Ese niko hajya? Inka bagazazi kuma iwacu bakazikuma bazigira bakazikuma bakayikuma neza yabona inkoni zirayizigaye nta yindi shwa irinjira mu gipurizo nta kundi. No kuvuga ngo nta yindi zirisi. Urayigaya se? None se idipi. None se Sawuli uramugaya none yari kujaye. Ntasubiraga kwa Samweli, ntasubiraga mu bayumbe, ntasubira he arajaye Sawuli. Nukuvuga ngo naho hari asigaye nta yindi shwa, nta kindi. Bavane turangiza ngo aje mu bapfumu kabaye 7 ngo aje mu bapfumu. Bwana sifiwe. Ngo ageze ku mupfumu wari uhari, ngo aramubwira ngo namushikire, ngo aramubwira ngo ese wa mugabo we niwe mushitsi wenyine tuzi ko umwami Sawuli yavuze akija ku ngoma ngo umuntu uzopfumuza ngo bazomwice. Aramubwira ngo nkurahiye Imana ihoraho ngo ntacuri bubi. Aravuga ngo ese Sawuli nabimenya ngo yari yagiye yihinduranije
yambara udutraining asiga imyenda y'icyame ngo ariyoberanye ngo aramubwira ati pfa kunshikira ibindi ntumbaze ntacyo uzoba ngo aramubwira ati ntukante hanze Sawuli ngo azonice bati humura ntacyo uzoba ese niko bimeze mwe ntimwahasomye aho ngaho ba muzamasoma namwe ngo arangiza Sawuli bwana sivi ngo ageze ahantu Niki cyabaye ngo ageze ahandi ngo aramubwira ngo nshikira amaze kagakesha ngo afata bya bikunga sinzi uko ngo yamage Niki nyuma ashakugwa Sawuli ngo aramaze ngo subayiki ngo arabanza arambwira ngo se umbe shake Sawuli ngo aramaze ngo se ubonye iki ngo aramubwira ngo mbonye akagabo keza ngo kumubiri urembekereye ngo kazamukanya gahayo bwana zifi ngo aramubwira ngo nta wundi ni Samweli yari yarafekere ngo aramubwira ngo nta wundi uwo ngo ni Samweli mukana gato ngo Samweli barafurungutse mu mwobo ngo yamagira gutya bwana zifi ngo abwira Sawuli ngo se Sawuli kurankubaganiriza iki Samweli yagazagarikira umugoroba wa kuwa gatanu mu gitaramo cy'ikuzimu Yesu atarazura paradizo yabere umugoroba wa kuwa gatanu ba Daniel bagazagarikira za niba tureguera saa 10 mugabo mu pastor yaravuze ngo ntakira ngo umuntu wo kubwiriza mu rukerera iwe ngo yarabirenze kera kubwiriza mu rukerera niyo ba Samweli bagaza bahagarikira bo mu rukerera naho runaka we kera ngo yarabirenze ibyo kubwiriza mu rukerera ese turi kumwe ba bwana sifiwe turangiza Samweli aramubwira ngo Imana yaraguhagarutse Imana yarakugaye ngo Imana yaguciye ku ngoma ngo uyu munsi wowe n'abahungu bawe ngo muransanga ikuzimu wowe n'abahungu bawe ni ikuzimu none harabategereje ngo Sawuli ananirwa kurya baramwinginga ngo apfa gukoraho arataha ngo ageze mu nzira igitero kiramugota ngo yakora umutwaje intwaro ngo ayishitaho arapfa Yonatani agwaha murumuna we agwaha Sawuli agwa hagati ngo babikira Dawidi ko Yonatani na Sawuli bapfuye ngo ararira ngo ategeka ko abantu biyiriza ubusa ngo umuborogo bawandika mu gitabo cya Yashari ngo aravuga ngo wewe wa musozi w'Igiribo wawe ngo imvura imeze imyaka n'ikimenti kigatembe kuri wowe ngo imvura itosha ubutaka ntika kugweho ngo kuko kuri wowe wariho imfura zagwanya gasuzuguro Yonatani na Sawuli ngo bari inkundiranye ngo babadukaga nk'ikizu ngo inkota yabo ntiyagwaga hasi ngo itari mu maraso y'abanzi ngo wa mwari wa Isiraheli ngo ntukongere turire uhishe Abafilisitiya ngo batamenya ko Sawuli ngo wari umwenda wawe wakuberaga umuhengeri yapfuye ngo mu biceceke mu bihishe isi tamenya ko twapfushe Sawuli Dawidi arushaho gukomera Sawuli arashira bavandi nuguma mu Mana nayizagumana nawe Imana ni gukomeza nawe uzakomera Imana ni hagararana nawe n'imisozi zakubisa n'ingwe ntacyo zizagutwara ngo mu Nigeria ngo yamaga abanyeshuri muri kaminuza ngo nibaze barebe ko Daniel wanone ngo yogera mu ntare aje muri zoo ngo cinjiramo intare zirasimba ngo zibonye nawe ahagaze ngo zigira ngo none aratuje n'umunyamahoro ngo yongera kwiha uburenganzira kuko abaturage hano hanze ngo bari bakubisa amashi cyane ngo yongera kuvogera wenda kugwiza amanota ngo babonye Bibiliya yari afite gusibagwa inyuma nahiwe n'ikoti biragenda byose biribagirana bavandi Imana nibiri mu ruhande rwawe n'intare mu rwobo rwazo ntacyo zizagutwara ariko niba Imana itari kumwe nawe tukinjire muri zoo tugapime kwinjira mu aho intare zirindiwe zizogutanyagura zizogukorera itangaza tugapime usisubutu tugapime biravuze ngo nuko aba Dawidi na Sawuli barushaho kurwana ngo aba Dawidi barushaho gukomera ariko Sawuli we ngo arushaho gucogora Sawuli niki cyagucogoje reba Sawuli Imana bafashe ejo mu gitondo turazinduka tugenda